Halor ka jingmi ka kantin ka baong NONGWEI ki kertong ki bawan na ki weipat ki district ki bawan hiar ban yakun election na Ribhoy district na kaliang NONGWEI boit barang ba jong ka parti NPP u Dr. Didi Lapang ulapan pau ka jingbam sau yahap ya katega kantin ka baong NONGWEI ya ki bri ki bawan na ki weipat ki district ki bawan ban yakun ya ka election ha Ribhoy da ka baw loong ba kumno onla ban khay NONGWEI ya ki badang dehi na ka ju ka jilla Henry NONGWEI ki jukhon ki weipat ki jai benriu ki bawan ki weipat ki jella shushu lo ongru bah ki por ki ba menshuwa Ribhoy ki babon hi ki nong mikmat ki dei hi ki bana ki weipat ki distreng nong kata ndai ka Ribhoy la jujok lagi bon ki liang ru ndirata ndirata mata nalu mencari trace history yang Ribhoy ki babon ki dei ban na bara ki yong NONGWEI NONGWEI kamut bukit khar kan NONGWEI tinggi kayu gitu lagi para kasih kada temen NONGWEI temen hari boy baru kemudian NONGWEI kata kalau apa mar samawati pelai chatasha bodalan kita kibon siapa bilang kata hang tu bidon ki warap tempel hang tu bidon ki u nanti sama main kene itu ki khap ru bosot bilang ki kita ngam batai re tak tin NONGWEI ka kam kalong ko bakla that very word is wrong mabelai ba pinong NONGWEI mentala ai mo hano no sno kam tamare boy ki jeng wan to ki breu menda ka stong war ra dan to la da wi wa u shong kha ba boy pinong NONGWEI do wona sin teng wa shong kha pyo do NONGWEI de kala boy mo ku jaro pa malah dah tahu bosong kau lah orang yang aplan orang yang apa jadi paran pasal lagi kamu. Dikini kiri kilong ke bawah lada. Kau dah kerja di masjid te kalong kriminal kita. Kamu nak beri ke bawah lagi saya pun ke percaya mentai kamu nak kita. Jadi kami mat naba nebor sebagai ibu ba nadu beri tampung ba sengsul ai. Beritahu nong jijang hayom seneng uyok benyale MDC por benangnya nokong halor kata tin wala yok tu ba arunali umde tong kasi de ba pa de long MLA na boy lano po nong bidon nong wete kalong sa ta ba bring dule na po kasi ba bring nanta nama hoti maten majau uyok nama hoti hagana dang shen ubah ngai lang tu lagi job nam rai ya tu ko por chano ke don tu no porta ya ke try river ki NONGWEI ma ki kenyi kita ke tu wat se po ojira dang shen job so tu sum kharam panihat wana ba ya bele ke tu por kam don kata ke NONGWEI bele o mi tam taman hang no pin apply ka manong por kan no apply kan nom lo tang nama bang molo EOP at penong kata kamlong ay bumerang wala no mala saying jong itu berpertayro ka question ka kam sirkai la batay ka jeng no ite sila kata to mamla sa banong pinay ta karay na mata marang along tang no ya lima hindi mga wele dengan nalai banya si da pembek keduk sabi itu gilai ada sudah ngomong nota sudah balak melihat dong ban marba kung beri jumpa parti dengan kersan bat kede kamram jong hai ban le kata udah kalau komu terima kata nongile etik kemen mereka kata ke jeng kemen kamba bat kali itu betul hamada nang kerem betul samada dan ngomong tip tuan gitu ya benar pun keneta katuan takata Aduh kano kadong kaji mentoy dari jeng dolang jonga temen tate kingen ru nomor bangaladon hagen ke parti NPP na yala pakai NPP ngas ngaba ngamba ban long arlai maloi la ne ban terlan sab lesa they just very straight in the road kasian baik jauh candidate jongka parti you so open today baka di Magdalene Maulo so ngapa kasian